Kenyodram National Youth Movement HNYM haka arpsantri gulalengkot kala pensyai patba halor kejingdawa kaseng na Kakasi Hills Autonomous District Council KGDC ban wengno yau acting CM ke Hima Meliam uba Ainam CM bat yau CM ke Raj Marwet uba Kensing CM. Habakran cikila patai kubor u Presiden ke HNYM uba Louis Dr. ulai thu bau Executive Member ke ilaka ulakot yau acting CM ke Hima Meliam bat yau CM ke Raj Marwet ban pensyai halor ke ni kejingdawa kaseng HNYM ban wengno yaki. Uba Dr. ulai thu bakaseng kelayok pedang yakashiti haka arpau teri ukla lengkot arhajar arpulai halor kekam circle rang bashnong Haraj Marwet Meliam CM Shim. Ulai thu ru baka Hima Meliam rengkat ke KGDC kala rai ban buno ya circle rang bashnong lani dau area rang bashnong haki jaka basyong deki garu kibadan kumbasan pu prateli ki yeng. Haka bayadei baka jingweng no ya kekentian nong penyaj nong naka Meliam ak arhajar nyau uba Dr. ulai thu baka Hima Meliam rengkat UEM ilaka kila menjur ban weng no ya kini kekentian bat ban besuk no daga kentian circle rang bashnong hakani ka an. Kumtau ba Dr. ulapen pau ya kejing sengaungu ya ke Hima Meliam bat ya ke District Council ki Balashim Khia ban pet ya kejing bha jong ke it ke Hima jong ka jai ben riu. Tinglayo apa yang ya ke city ha ke arpotre ke Januari arjar fulai. Kita kadai kepala ai kopi sekeseng kalong halor ke kam circle rang bashnong Raj Marwet Meliam Simship. Hakate ke meeting ke ba kap ndeu tarik ke bangilayo kopi kap pratrek na kalian jong ke Hima Meliam rengkat UM ilaka kila ya tai sani bhai ke kam ha ke ba ke bu no ya ta circle rang bashnong lane dau area rang bashnong hakite ke jaka ke bala song snong de kini ke jakne garo ke don santo prateli ke snong garo ke ba song snong hapo upor usam jong ka Raj Marwet ke ba hapo Hima Meliam yakini ke santo prateli ke snong garo lai da UM jong ke laka rengkat council rengkat Hima Meliam banbo no ke circle dan basno te kane khendat kala penhon yangi namar ba ke jingdawa ke ngidawa kala lo ke jok namar ba kejijak kelong ba ke Hima Meliam kala pan keno ka ikhtiar jong kita kino penya sno bat haga bani bukajing dilit yaitu kentian na ka Meliam ak arjar nyo ba kibo nong penya sno ya ketur na kalian UM ilaka ula menjur bat ke Hima Meliam rokawai kila menjur ba kit dilit no itu was bat ban insert lane ban bo no da kan ke kentian circle rang ba sno ha kita ka Shu ba Dr. ulai thu ru baka Hima Meliam lingbau acting CM ke Hima kala pha da ka jing tho Shaw Deputy Commissioner Revenue ka ribhoi bakim de shu ban pedang ya ka nu ke NOC ha ka ba yadei ba ka kam khandau kam syam ha ka ba yadi ya thiet ya ki jaka ki ba hap hapok ka Hima shaki wei pat ki jai ben riu.